Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada ngamin inarabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamot bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haan mat nga kas dya tibiyag datadta no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot ngamin iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat ngamin ni Manang Melay. Ta nagtrabaho iday, bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Daya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw, marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pangikabilak iti groceries. Tane, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan Laglagi pa Manang Mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan da ita sali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery ngayon simpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga anak ko. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na nanang. Unay mutan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo nanak ko. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumot nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaganak. Nang runakat da kayo laang ti mabati dito Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umado nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagswelto?
Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. At damot ngam adda ngamin pakausaran dayjay. Ne, may muta na kamen sa matan. Ay naman ang mele, nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukom. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam, gapo iti kinasugador dya amam. Ay, awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day chay? Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan mat ti amok. Nasaya at noowan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Day, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kamen nga agiyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak na daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga ruti aramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito oy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso na saysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon iti bukod tayo alote. Tapno saan dan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tatala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy, ibatim dagita lalaban ita. Naantim timakam mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita,
kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Himala pa ikatkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat ngamin awan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da taddaak diti adayo. Ala, di kagdanag. Lumasin kayon ton iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kantatang yu kenkwana ide. Nabayaga na nakabayad ni manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga naka. Tay sukat nga raw di nakakaadaan ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipon idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da, tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan matantay karatula nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguron. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan nanti bibiyang ta ita. No anya man taramidan da tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kan tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan mo tinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Uwan, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan manang Melay. Kasta mo tanti lang am. Ay, pasensya ka na anong simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mat. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan ka na iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka.
Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yu kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Adda pa nang isakit yu kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nang runa ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ko. Kuno ti doktor, ang nakaro kano abanog ti inam, sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ko. Kat, kas ano nga'y? Amo niliya nga da kay to ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak kalam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tan Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Day ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta matakamsat mo. Day tamat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumwar ita ni Manang Meli. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo no agimbag. Nga. Na. Laganas ka ti panagniw-ngiwat dahi ta akamsat maun Manang Meli. Ala, pasensya amla kuman, Nestor. Ay nga, no kamsat ko la siguro dahi jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat nga apag isula ang bayad ni nanang mo ija hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang mete kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngamawan utang ko na imbag anakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan aday pampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo di hospital kat awan ti pagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taak man telaeng yo. Nagawa na na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan ti pigsa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalaman ang ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay. Sana balay, anda na kiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rudin ni auntie ngay nanang. Adda ka no ije balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Adda relasyon dagi dya nga duwa. Nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Adda limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, aya, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Ne, adamot gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo. Apay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok iti akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya,
Ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakdar ita. Una nang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat isuting gatang na. Kat, anya pa ngay. Una nanang. Simang putgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapantayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay, nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ay atibiyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pa sa lubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Ang dapay bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan na kita anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pa ilaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaaramid ti balay yaw, sali. Agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasing putan nga kabsat ko. Oray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Yeso at ikamadanagan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Adda na sa pulan nila kay ko pagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amang ano kaya ti sumurot kada kami, Mari Brenda? Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina. Parihas mo lang diti pag-abangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa'y ijay, kan asidag idayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga raw. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jakmet la kayat dito yun. Kajak adot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir nga oray saan mi pa'y adjudate. Sige nga ron, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaranda paribirtaw, bakit? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Kin asidag iti ayan ti trabaho, may kin ni paribirtaw.
Mabalin na pagnaan. Sige nga, Rod. Agim pa kita yumutan, lakay. Ta umakar tayo yumutan. Jak kayat dito yun. Nauma akong. Wow! Nagpintas mutan dito, mare. Naglawat ti arubayan da. At dapay basit ako bu dito, ang mabalin apagistambayan. Day tamot ti may sa nagustuak dito, mare. Nalawat ti pagtaray-tarayan nagiti anak tayo dito. Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat mutan. Asidag pa'y ijay ili ko naman. Wen amara eh. Ina! Ah. Hindi ka man ba kayo? Takitaan to'y ginatang ko abag mo, magustuhan. Ay, mabita ang mare ah. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpag. Apay, hindi ka matagtagaray, bakay. Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay. Balay! Magusto lakay. Iso na lang ta. Ay, adda manin pasarabo ni Pari Berto kin ni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagninam mo deta bagay? Kasla mo preso ti kaldingay. Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanon to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na? Sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumula dagita. Kan, di makabalan agumatang itikas ta kangina. Bab! Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo't ti gumatang para kinibakot na. Ah. Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaala ka. Ay, kwa. Sana dagita tinapatag kanya kuna mo. Di maiturad ti gumatang itikas ta kangina. Bab! Baybayami na ah. Di ka tumutulag kadakwana. Ay, wine. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Dahito laang. No niya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Tayong kanto makichin. Dahil itong bigat. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, mare, kitaan man da ito. Kitaan. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bag ko ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay kan, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangtidam kadagiti daan agamit mo. Ay, talaga kasta, amaray. Mabalin ko kumanga ilako iti online daytang, masyanak magkang ka. Iso nga alamon, kukwamon. Ay, agyaman nak Maritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kundi na ititid amin kanyak ti sweldo na, Mare. Nabayagan akasta. Iso nga ang problema Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung irimrimit na kanyak. Kalpasan na mairimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kasta nga tangag paisaw? Ay, agpaliw ka, Mare. Amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatkatangan na. Anya? Ay, narikan ti kasta, Bren. Ay, di ka pa'y lagsang sangit, Mare. Palutputan pa na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnakam apod no ti atap ko, sakan to agsangit.
Mariknak kami nanti sakit ti maisukat, Mare. Apenge nga tano bilang lang. Katawan matiam mo kapag kurkurangak kan kwa na. Nalaingak mat nga gluto. Kanayon ak mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa yan na imbag di asawa, Mare. Inso, ibagam mantag paiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Nga may datang abagbagam, Mike. Sungbatam ti sa ludsud ko. Na? Maumuma kan kanyak nga asawam. Hapay ko mauma-umakang kay. Kaya ayateng ka. Kap-kap na kang kang asawa. Inso, Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Diya masangot ag babae. Maturog taki ding. Tamasapak manan nga agtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Ala pa kay. Good night. kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akorta. Papapil mat dagi karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta at ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanyak. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isu-asu ka tamon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangan ta. Urean niya arilaw. Basta, kabailan ti budget Sige, kat agyaman na lakay. Lukatam tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatam Blouse mat day toy. Wang, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga Tawag-wag. Anya? Isu nga ano som alaban bakay. Taga wag-wag. Angam kiday, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaos mon, Mare. Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kagpadbado iti kasta, Mare. Maakaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day toy mare. Awan pa'y itaa ngamin to nagbaybayagan dan tumangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? Adala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, Mare. Unay mo da jala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manomot la ijay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano da itaya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmo ta talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupod no ti atap ko, Mare. Adan samo sa bali nga igat-gatangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na imbag di asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kwana. Imutan na kakang asawa mo. Agpadada mo titisweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga yakas na lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakay? Ay, wen man lakay tane. Nabambanog ka naglaba. Ay ka ibagam, no di mo kabailan, mangalata iti katulong. Ha? Apay, adaom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya. Ay ada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta.
Sukat dala, sukat. Sige, tayabak to tay ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho, tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pari Berto iti trabaho na bakay. Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mangalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay, sana all may katulong. Nagdayta ka man, ay? Umapal ka man ako na, Nagmayat nga min tibiyag da Maritina. Nanamay, agkatulong da pa yun. Apay, di mo kabailanan tiyag trabaho dito'y balay bakay. Ibaga man, di mo kabailan, tagik kata kung iti trabaho. Ta siya langan ti para balay. Kasi ka mo tiyag trabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau, Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. isungarog nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang bakay. Lakay. Hindi mo papalan tiyan yaman na makikita miti kumarem. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. No kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, Mare? Ay, saan pa'y nga rod, Mare Brinda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan ki din danda ka sa napasama kiti asawak. Jak pa'y kayat ti mabalo, Mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay nasaan mo't siguro, Mare? Addala siguro nakataktakan na. Hala, sumrek ka nante. Ay nabando ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal ije lugar da ante. Ay win, isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makino makman Berto. Sige, ipagpabalayon ante. Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni ante natay. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin lugan iti inusaryo ngay. Kailugan ni Antinilya ah. Ha? Nagpintas mo tilugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Wala, ante. Basit la ti sweldo ka na kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kada ita? Ni, saan mo't, ante? Basta agluto lang ti aramidak ditoy. Nakita mo, di katulong da Maritina, lakay. Why? Sosyal na katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na kunam Nakita jilugan na. Nginginain alugan day jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw? Di alahas. Kan nagpintas ti lugan na. Wan nga rod. Haw? Kan kasla dun niya mo't ti panagsasauna. Kaslamot iso ti bus. Tadakkel ti buses na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanariga tayo makibibiyang. Kan di ka umapapal ka na kwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mikitaan. Kuyugag, tapno da kadwana. Anya, aglangan ka man iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko. Ikuyog da kayo kung makadagiti anak ta. Ang madamot klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, na kayo latan at mapan lakay. Ha? Ay sus, nalipatak mo ti cellphone ko. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sus, delikado. Sublyan nga rod. Pumanaw kayo! Awanan kayo iti bay! Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayam, ita Di ka makibibiyang ka na kwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation ni iti Ay. sa kabit mo. Ante mong kunam kang kabit mo magaya. Ay, sos. Lakay, addan samot relasyon da Pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tawa. Napananda nga rodan, Maray. Pimanaw da na iti babae na.
Ala, kasano kayo nga rodan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom? Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ang maaramid ni Pariberto ti kasdyan. Nagsakit, Mare! Nagsakit! Mala, sumrek kayo kadagiti anak tabakay. Ha? Akin balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakan inso. Anya abalay tayo ng ibagbagang. Kay umay, balay tayo talaga. Magustom ka di mo ilaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastaw eh. Dito'y tinanapanan ti daddo, maaswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka sorpresaan. Anyan, jakla impagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Ha? Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daddo maasweldo. Ngam saan mo't gayam? Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang ti paggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. Bay-baya amon, dayta. Di ngamin kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao, ada bukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan da ito ibakay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.